Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achitu silian sang puya ramchung mundang rolin indin ni khian COVID-19 invenna vaccine pechuak turin Mizoram ain pe thokhat Voin National Youth Day Polin Assam Rifles ten khosang sangar uilo thadlo zia inzir tirna annei COVID-19 shidana pek chu atura khol chang kang man thiam le hriat na rural sang te man tang kaya tul thu Press Information Bureau gehoti bo chai webinar soilan ani Voin Khan ramchung hun sang COVID-19 vaccine Covishield chu Serum Institute of India SII Pune tangin phurchhuah tan ani ramchung hun dang rolin indin ni khian COVID-19 invena vaccine pechuak turin Mizoram ain ring tok to a tuntuma hian Mizoram chuan Covishield sing khat sangriat zanga adon be sei ni a atho khatna hian mi sangriat vel pek thei be sei ani National Health Mission Director Dr. Eric Zomoy chuan damdoi te hian Mizoram aron thlen thuai don thu soya Health Department Noya Immunization Department de chuan Universal Immunization Program Noya vaccine da thana thatak anei thule ati china po tum ni anneya training po anin pe tha a vaccine pe chok turin anin pe thokhati asoi ani Dr. Eric Zomoy chuan vaccine hi sarkar le pui don engin damlo te nan inhim nai damlo en call tu te ani tur thu soya an vaccine pek tur po thato ka ngai ani ati ama saber a covid vaccine dong tu tur hi chu healthcare workers anti chu damlo te ne na in nim nai damlo en call tu hospital song kan ti tele he PHC sub center CHC kan ti te thok tu te hian an lama sadon ani chu a thok khat na chuan ani a mithiam ten hun enge mo chen an lo en dik le an lo en fia avek ani a chumi nuwa chuan a him to ke a tha to ke a lo om lo ve ti a an ngai nu chowa tianga phalna pek ani ta a atho ni na dong tu te chu frontline workers police force municipal worker le volunteer ten an la le anga atho thumna chu kum somnga ai upa ema kum somnga hnoilam nanna ben von nei ten an la ang vaccine hi tun inrin ni January ni somprokhian vaccination site mun pali Aizol Civil Hospital Kulikon Sub District Hospital Urban PHC ITI le Civil Hospital Lungleya pek ani ang Mizoram Police Additional DGP Pu LH Shanlian chuan ni kuma hripui lenga wanga kum tluan deuh tho in kar khep chung khan Mizorama meichhia te lakai hleilen na le naupang khoi chiat na Pokso Act bo chiat na te kumhasa aina pungati Voina All India Radio Aizol Station staff te in hlan tharna hun ahman puina het hui soin pu Shanlian na chuan Mizoram chunga chengte tha anin ngai line mundanga sola pung ang bokin adin mun a thabik lo le ti anzir chianna alang te soya curfew le kholai chu khap ani awang ero chuan ruk le poi khoina langsar zolte atla hniam thungani ati khowela cheto hleya poi khoina po atim bi khawlova heiwang hian kumthara chuan thima thilti pain pathian hena tongtrai chung zelin hun thar man ni theise du te soeni pusan le na chuan sarkar na thokte chu anom na hmuna pianga pathianin tangkai takin mang du ani atia Mizoram sarkar na thok singa chuang fe chuan chanchin tha hril chungin in pe a hun to zia an soi thevek ani ati bok All India Radio in han thana huna hian All India Radio Station Director Pu DR ro pu point thu soin khovel thang zel le khol thil chang kang chho zela thok tu te po in toi thar atul thu soya thok tu te kum upalam eng mazat omma se khol manga na thok turin anin toi hriama poimo a hemi konga hian pathian puinen engkim a hlen chu thevek ani ati he hun hi AIGP Pu zo sang le na le Reverend zo sang le na kolni te poin an man puya All India Radio Head of Program Pu biak chungnga chuan State Sarkar le All India Radio tho hona atha thu soya tuna covid hripui leng kara po mi pui te tibeng wara zirtir tur thei top an chuana sarkar ho tu te mithiam tele doctor wal omna IMA chon na setakin an pui ti soya radio chu omna state te ta ania omna hmuna cheng te thule la puangzara von that sak chu anha pakhatani ati voin hi rampum huap thalai te ni nationally youth day ni a somi Vivekananda pian champuala manani India sarkar chuan thalai te chakna youth power ti punani theina le thalai ten themthiam na le thiambik lu chilna tak ane thena turin ma ala a hemiata na achop chho scheme sang te chu mantang kai me kani lili parmoi chak chuak swami Vivekanand Subharati University Miruta Naturopathy and Yogic Science zirlai chuan sarkar mlakna alom thu soya ani hi students educational loan la in azirlai hi zir theya All India Radio correspondent in akomna ilongai tha ang he ka thil zir me ka zir chak le ka zir du zir thei tura
Supai kan mamozat ka mu thein chan chu students educational loan hi ani a kazirlai puite ka chalai puite kan thil zir do le kan thil zir chakte sumle pailama kan lo remchang lo ani pen central sarkarin zirlai te ta na loan asiami mangchangka ila imangwar deu angut National Youth Day Paul hian Assam Rifles chuan khosang sanga ruihlo do be puithlakin thalai te an ko khoma ruihlo thatlona an zirtir ani 23rd Sector Assam Rifles Serchi Battalion chuan thalai te ko khomin ruihlo laka filim tura thutiam an nei puya in plan siak ten bot sei ni 23rd Sector Assam Rifles lungne Battalion chuan sethlun le lunglona te zirlai te hena ruihlo thatlona an zirtir bok ani Education Minister Pulal Chandamaral te chuan Paul Som le Paul Som pani board examination chu April tha nei ani don ti asoya Paul Som result hi June tha chol kar masabera ti chu ani anga June tha chol kar hi na Paul Som pani result ti chu tumani thu soi Voina Eden Thar Comprehensive High School honna he thu hi soin Minister chuan Paul khata tanga Paul Som pakhat te chu an Paul Som ngot lovin bridge course siam tumani atia COVID-19 shileng chu zirnain atuna saberti soin zirlai ten sikul kal an chak to a zirtir ten no pang zirtir na chunjom tul an ti to boka private school ten an tur hle bokani atia hripuya wanghen zirlai ten an thiam tur ang an thiam lo wangti sarkarin hlawa athayang angin online mangte tv le athayang ang manro mangin zirtir na nakal pui mekani atia heng te hi nu le pa te point an fa te tan ngai sak pui zel se adu thu soi Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan Voin Khan an party office kuminatan an honga Aizawl Municipal Corporation MC candidate turte an puang ngar MPCC President Pulal Thanhol an thu soin an sarkar le ni chuan Mizoram sarkar sumdin mun an siam thale ang atia khovel thangzel milin Mizoram hasona turin ma an la ang ati MPCC Treasurer Puzaudin tlunga point Hussein MC a an sarkar ni chuan mipuita na jang khai jok le thajokin bolhlo paidan an kalpui don ti asoya Congress party hian MC Wat Sompakua an chu kimvek dona hein thana hin an maldin don ani Tun thaninga atan chakma autonomous district council CADC thlasik.com chawen khan tiamchin amlovati top ani session nei chung hian dan siam thana bil pakhat pasani a tuntum session hian CADC finance and accounts department chu service rule nei thei turina pasa CADC a mani service rule nei thei department pani na ani a pakhat na chuni kum July tha khan special budget session a pass alo ni to a hemitum hian legislative department chu service rule nei thar ani chanchin thar hi all India radio Aizawl tanga puan ani COVID-19 thidana pek chua tura khol chang kang man thiam le hriana rural sang te man tang kai tul thu Press Information Bureau Guwahati bot sai webinar a soilan ani mithiam te chuan ram chunga hridana be pui khovela alian ber local pi to ani thu soin no sen makdoi somni parugle nu naw pai makdoi somni pakwa te hridana pek thin ani toi an soya heng be pui lo thak to na te hi ti chakni in mi pui tamjok pek turani thu soini bok hi baka hen khol thiam na mang tang kaya hridana chungchang zau taka in shil fi na te kalpui ni sela hei hian vaccine pek chu konga apuina savio don ti an soibok ani Voin Khan ramchung hun sang COVID-19 vaccine Covishield chu Serum Institute of India SII Pune atangin phur so atanani Pune airport atang hian cold storage lian parukin ven himna khau tak noya ama saberatan phur chu ania heng vaccine te hi khopui som pathuma te semdarani ang Union Civil Aviation Minister Hardip Singh Puri chuan Civil Aviation sector lamin voina hmalak na lian tham tak mai akalpui le theta chulom omati thu soya Spice Jet le Go Air thona pani mangin Pune atangin Delhi le Chennai vaccine phur thlenani atibok chanchin thar cherti top na tang pui ramchung hun dang rolin in rin ni khian COVID-19 in venna vaccine pechuak turin Mizoram ain pe thokhat Voin National Youth Day Polin Assam Rifles ten khosang sanga rui hlo thadlo zia in zitin annei COVID-19 thidana pek chua tura khol chang kang man thiam le hriana rural sang te man tangkai atul thu Press Information Bureau Guwahati bot sai webinar a soilanani Voin Khan ramchum hun sanga COVID-19 vaccine Covishield chu Serum Institute of India Pune atangin phur chu tan ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani